Kardom nilimen sami mirina hansepi pinia bertang ton pen chethanam sinang. Pini thereponi phai ingkora phorni Karbianglong Deputy Commissioner Sahem Conference Holalong DC pen pherangke mai phaponsi nonnangke leji Karbianglong Autonomous Council akelik kepado ponji aphan Electorel rules aputak pangdak pontanglo. MEC bang phukang wai kepito bonji apharman water list along lak thomra suring kora ke thomra pharu phora krepo a water samen ke thapon anamena tengpen ke chok chila pen ke chekeng ki aphan ke damtang thang ni phai ingkora plia ni pen there ni phai crazy ani an claims and objections ani pathik ponlo laso tengpen dipula pen haura ghat subdivision angkang longkep members of autonomous council mate MEC constituency along lam ke longa tengsi bangsuri plira pharu troxir kebra hiniamolok amen kang thanang jiang bongpen bangsuri plira pharu trokra thong kebra sirkep awater samen ke ingthan ponlo laso tengpen kebang GMAC bang phukang waya hutke lak thomra suri kresir kebra pharo sir kebra troxi amolok atumsi wojok ponlongpo Kadukawe longkep MEC constituency ang bongpen claims and objections apai kadukawe pharo plira troxi kep an longlo lasong bongpen bang pharo isira pli kebra pli an aphan ke deng ponlo 2782 voters আমি strike off list include কৰিছিলো আৰু তাৰ against আমি যি claim and objection পাইছিলো তাৰ total number হৈছে 470 আৰু এই 470 যি claim and objection আছে সেইটো আমাৰ যিসকল authorized officer আছে তেওঁলোকে বিভিন্ন লোকেশনত notified লোকেশনত তাৰ claim and objection বিলাক কৰিছিল আৰু 470 claim and objection ভিতৰত 144 the claims and objection আছে এটো accept কৰা হৈছে আৰু এটো reinstitute কৰা হৈছে voter list আৰু 326 claims and objections বিভিন্ন গ্রাউন্ডত রিজেক্ট কৰা হৈছে সো এতিয়া আমাৰ এই 10টা যি MSC কনস্টিটুৱেন্সি আছে তাৰ টোটাল ভোটাৰছ হ'ব Dipula pen hawar ke hat sub division angkang ke do longkep MEC constituency apharman MEC bang phukang waya phan ke paklang pon final electoral roll atengki Hauraghat MEC constituency along 31099 voters Langpher MEC constituency along 41640 voters Phuluni MEC constituency along 21279 voters Langhin MEC constituency along 28022 voters Korganthi MEC constituency along 25,833 voters, Mahamaya MEC constituency along 25,806 voters, Nomati MEC constituency along 19,099 voters, Lumbajong MEC constituency along 69,716 voters, Dhansiri MEC constituency along 39,073 voters, Lapen, Singhasan MEC constituency along 17,310 voters, Amen Klangdun Lopu, Alamthi District Election Officer, Dipakar Nath IAS Pen Paklang Ponlo. Labangso Pherangki Amaya along Additional Deputy Commissioner Rajesan Terang, ACS, EDC Saifudullah Khan, ACS Lapen Election Officer, Kavyasri Dihingya, ACS Atum Chitongdun. Halapu Bokajan subdivision along sitami mithanga sai hemalong Pherangki Amay Phaponlo. Bangso Pherangki Amay along SDO Civil Anup Kumar Brahma, ACS Additional DC Pen, Kachepahem Phupana Mayalong Election Officer Dimple Kaman, ACS Lapen Magistrate Yambam Anand Singha, ACS Atum Chitongdun. Mayalong Lakhakri Troxy Bokajan LA Constituency Angkang Apharman, Kivangji MAC Kilik Apharman, forwarding of final publications of photo electoral roll aputak pangdak ponlo. Bokajan LA Angkang Pangrumpet Troxy members of Autonomous Council Constituency to Lake Lakhakri Troxy Socheng Dhenta, Lakha Inkora si Borjan, Lakha Inkora hini Sarupathar, Lakha Inkora kithom Bokajan, Lakha Inkora pli Diopani, Lakha Inkora pho Nilip Lapen, Lakha Inkora Trok Duarbagori MEC Constituency Henlo. ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ আছিলে 23 তো তাতে কোনো ধৰণৰ হলনি হোৱা নাই 23 আছে আৰু সেকেন্ডত আহিব আমাৰ 21 বৰজান MSC কনস্টিটুৱেন্সি তাতে আছিলে আমাৰ টোটাল ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ 47 আছিলে 47 ৰ ভিতৰত আমাৰ তাতে 7খন বাঢ়িছে 7খন বাঢ়ি পেলাই আমি পালো টোটাল 54 ঠিক এনেদৰে 22 নম্বৰ হৰু ভোটাৰ MSC কনস্টিটুৱেন্সি তাতে আছিলে আমাৰ আগতে ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ আছিলে 9খন আছিলে তাৰ ভিতৰতে আমাৰ
তাতে বাঢ়িলে আমাৰ 3খন বাঢ়িলে 3খন বাঢ়াৰ পাছত আমাৰ আহিলে 12খন হ'লে দিয়ে আমাৰ টোটেল সৰু পথাৰৰ Dipu pen long soda ringti, Bokajan pen Ananterang, Karbi Anglong Life.